ukuthi inkosi yasebuhleni baManazaretha uNyasi lwezulu amen. Bantwana basezulwini siyabonga ithuba lesiphiwe lona obaba ukuba singabantu abasha noma sizingane siguqe phambi kwabo noma phambi kaShembe. Kuyinkinga ukuguqa kuManazaretha ngoba amaNazaretha uma sekahlangene awuShembe uqobo. Kuyakube inkinga uma uguqe phambi kaShembe ngoba awazi ukuthi uzothini, hlezi ukhulume into yokhipha abakini ezulwini. Kanti lapha sizobanxusela ukuba uShembe abakhumbule lapho bakhona. Mayibonge inkosi. Amen. Siyacela maNazaretha ingcwele nami sengiguqile ngiyasicelela ngithi uma ngithola ithuba lokuguqa kube ithuba lokuzincenga mina. Ngiphinde mhlambe ngincengele nawe, ngiphinde ngicelele nawe kodwa into engisukumele ngisuka ngisukumele mina. Ukuthi ngiyincenge mina, inkonzo ikhulume nami. Singakhuluma inkonzo uma uphuma ngaphandle ukuthi hey lenkonzo yanamhlanje angazi kumbe uyizwile yini usibanibani. Ngoba lenkonzo lendlela ikhulunywe ngayo namhlanje kube imtholile usibanibani kuphendukile wena ke. Kwenzeka ngenye imini ithi inkosi ilanga kwafika isikhathi sokuthi ngize lapha esontweni ngathi ngihlele endlini ngase ngizwe inokho eminyango ithi inkosi ilanga lo muntu ngathi akangene kodwa lo muntu wangazi wangena. Ithi inkosi waphinda kwesibili wakhala inokho eminyango yathi inkosi ngathi lo muntu akangene kodwa lo muntu wangangena. Uthi waphinda kwesithathu yathi inkosi ngabe sengimfutha ngithi akangene wase uyangena lo muntu uhlala lapha eminyango uyaguqa eminyango ithi inkosi hawu kanti ngusibanibani. Athi lo muntu cha inkosi angiyena usibanibani kodwa ngiumntwana lo wamfaka kwemhlaba ajadiswa. Uthi baba nginenkinga ngoba lo muntu ongifake kuye ukhuluphele udla kahle kodwa mina ngikwazi ukukhuluphala ngoba ukudla okudliwa yimi akakudli. Lo muntu uthi mina ngidla ngiphila ngokudla izilakho lo muntu uphila ngokuthuka inhlamba. Ithi lo muntu mina ngiphila ngokudla izilakho lo muntu uphila ngokuhleba. Uthi mina ngiphila ngokudla izilakho kodwa lo muntu uphila ngayo yonke into othi angayenzi. Manje ngicela ungikhiphe kuye noma ungangifaka enganeni nje noma ungifake kumuntu usanda ukuphenduka. Ithi inkosi cha angikwazi ukukhipha ngoba uma ngakukhipha ngikhiphe wena kulomuntu uzokufa. Ngoba eNazaretha alikwazi ukuphila umntwana uShembe wamfaka kuwangekho. Ngaphuma lo mntwana usufana nomuntu ofile. Ithi inkosi ithi incenge lo mntwana athi baba ngicela ungikhiphe. Ithi inkosi ngicela kungakhiphi kodwa ngizomkhuza ngizokhuluma naye. Ithi inkosi ngicela ungikhulumele naye. Ithi inkosi kwafika isikhathi senkonzo ngangena enkonzweni ngabe sengikhuluma ngalezi zinto abantu abazenza kuShembe angazifuni. Kodwa lo muntu ithi inkosi ngathi uzwile kanti lo muntu umuntu ukuthi uma kuphuma inkonzo uthi buyizwile inkonzo beyikhuluma ngosibanibani. Akhohlwe yena. Wabuya lo mntwana wathi hayi inkosi sengiyahluleka angisakwazi ukuphula kulomuntu ngicela sengiyaphuma nje kuye. Kuthiwa waphuma kulomuntu kuthiwa wasekuyazwela kwathi usuhambile emhlabeni. Inkonzo yalapha ekhaya afuna uzincenge wena mawuguqile mayibonge inkosi. Ngenye imini imbongolo sengizohlala phansi kubuya kubite phela lapha ekhaya. Umuntu engasoze uhlala phansi ubuye ngathi uyoniphosa inhliziyo kodwa ufuna ukukhuluma. Kodwa mina ngifuna ukuthi sengizohlala phansi bese ngiyahlala. Ngenye imini imbongolo abantu bahlele endaweni balinda inkosi uJesu. Balinda inkosi uJesu inkosi bayilungisela bafakela amasundu kuba kuhle. Yaqhamuka inkosi uJesu ikhwele kwimbongolo. Abantu bahalalisa abanye bayilahla phansi njengoba nawe wenza nje maqhamuka uShembe. Bajabula abantu awunayi ingonyama kaJuda waba kuhle kwabanjeya uyasuya uJesu wafika la afika khona waseyambeka imbongolo yasiyajika. Sewuqedile umsebenzi kodwa inkinga ukuthi ngekhathi abantu bahalalisa lembongolo ikhukhuma amahlombe icijisana amadlebe ithi hey namhla ngaze ngabamkhulu ngiyafika abantu baba baza into engaka.
uma seyibuya lembongolo isicijise amahlombe iqise namandlebe ukhule namahlombe ilindele inhlokomo ukuthi abantu bohalalisa uma seyihamba ibele emuva bathula nje abantu bathi du yasiyamangala ukuthi ngoba ngiye ngapha bahalalisa mina ngithi bathanda mina namhla ngiyabuya bahalalisa yakhohle imbongolo ukuthi beyithwele indaba enkulu abantu abekho kule ndawo ngoba bamenywe inabasho kodwa bezindabeni enkulu uma mhlambe usekomidini lenabasho noma uphethe khona ngapha kwanabasho ube nengcondo ukuthi uyomemela abantu usukuphazama ngoba labantu bamenye ushembe mayibonge inkosi labantu balapha bezindabeni enkulu indaba eushembe udumo nokubonga kungakashembe siyafisa ngiyathanda ukuthi sizikhuze noma ngikhuze nami ukuthi udumo nokubonga ngokashembe mayibonge inkosi bantwana basezulwini inkonzo njengoba siyakhulumile bamfundisi eyethu Nhlayisuthe kunombhobho okhona omunye lo mbhobho loyo uyohamba aye kulomuntu loyo sukuma hayi ukuthi siyokhipha wena but uyosho ukuthi mhlambe ngoba phambi sasandla kube ngamahloni mhlambe kwabanye noma ungathi kancane isandla akubone uphethe umbhobho ukuthi uyosukuma sikunikeze umbhobho nalo mangihlala uyohamba ekomunye umuntu ukusukuma zama ukuthi sibe neorder ngoba nenkosi ihlala ikhala ngaNhlayisuthe ukuthi siyake sidlubulundele kakhulu manje umbhobho khona uyohamba la kune Swaziland kuna iSouth Africa iSwaziland njengoba ngihlala socela nje umuntu waseSwazini asukume emva kwalokho kuyosukuma umuntu wale South Africa mara wangale Nkomazi emva kwalokho kusukuma eSouth Africa mara ngala kwe-toll gate sibambe kanjalo siyenzala ukuthi umudla uke wadlala iCasino umuntu ashebo 10 abawu4 uma ushavule yabahlukanisa ubabeke ukuze umuntu angathola abo 10 abawu4 yedwa namanje zama ukuthi umuntu angathola abo 10 abawu4 athole nemama yedwa senza ukuthi nyalo uma siyende ngale Heracleyo kuyokhonakala ukuthi waseNkomazi noma bangakaplane bese bosukuma ngoba phela uma sekuvuleka igate yaseNkomazi sekungamahlonyana uma engasasukuma nangapha uma kuvuleka igate yangapha kanjalo kodwa abasesazini abekho baningi uma nibona abasesazini konje umpophi khona iyo imonitor leyo nto inkosi senikuzwile amen Mafu, Zulu na mafu, Dumisa. Sitothamela sithe sahamba la ndleleni sisho kubafowethu sithi la sifika khona thina nakubonakala ukuthi sihamba noShembe kufuna line liduru amen sibathe sibuka yonke le ndlela abantu bakhona shothi abalimi libalele kunalenye indzawo lengikuyo khona lapha eSwatini uNkulunkulu angiphe khona umsebenzi liyeline silibone njengathi anisihaba lina ligcine khona bese basibomkhulu bakulendzawo ngeke line lapha ngoba kathakatho kepha uNkulunkulu onguShembe nake fika endzaweni ufika kweneke inkinga amen ngoba uthi uNkulunkulu uma nathi sayingcwele nakanye kwenhlaba sedlangakazi
nakayo mhla uNkulunkulu awuveta bunguye bakhe Ntshabeni uthi wefika ukubhombela isitimela samampondo wathi Shembe sekufika isikhathi uhambe Ntshabeni wathi ubhombela isitimela samampondo kanjani Ntshabeni ngoba kunebantu emhlabeni bangilandzela bayangibona ukuthi nguye uthi lo muntu lokhuluma kuShembe uthi bashiye labantu uthi uShembe lo ngibhombela isitimela samampondo uthi labantu sengibo mine ngeke ngisakhona ukuthi ngibashiye uthi ke ngicela kwenta taba ukuthi labantu nasifike Ntshabeni bamane nabo bente taba ukuthi balingise mina uthi uShembe lo ngumoya uthi yenda kanjena ke Shembe bombela isitimela samampondo thatha imbali nika labantu nabefika Ntshabeni banika imbali batafe babeka imbali nababeka imbali batobe babingelele kimi na Shembe lo ngumoya amen uthi uma efika Ntshabeni uthi kwathi waguqa ke bombela isitimela samampondo la ngembala waguqa uthi laselithi live khangeda wasuyakhangeda uthi ubhombela la ichaza uNkulunkulu bakhe emhlabeni kwehla indvo legolide yafika ehle lesandleni sika Shembe yancibili yangena emthanjeni sayingena emthanjeni kwakungena lo uNkulunkulu ingaka uShembe simpita uNkulunkulu ngoba lo uNkulunkulu lo moya wangena kulo Shembe lonyaka ngene enkonzweni Sabatha yasuka lenye ingodlongolo kushoniwe kulendzawo yasemaromeni uyaya lo make othamela inkonzo uhlale eVati idumo likaShembe uthi namhlanje nami ngifuna kothulule eManazaretha ukuthi nginelusizi nakafika lo make banika inkonzo yabanika MC yabanika wathi kusenjalo naye wasasukuma lo make waphamisa sandla wathi ngicela kubeke inkinga eManazaretha engcwele ngihlezi ngiva ukuthi nine nalushaya icingo nilibhekise uNkulunkulu wena nangembala waguqa lo make washo wathi ningibona nje wakhomba lenye inhlalisuthi wathi umphanami bamntshonje esibhedlela nimbona nje lesizwa leguqela phayana umphanami ucala ngabungaka ngicela ke namhlanje ningishayise icingo kulo uNkulunkulu wenu kumthola umphana dase yasukuma tikabhombela tathi ngathi athathi usithini kanti dikhuluma izaba impela uthi talishaya icingo ezulwini wasuka umshumayeli ophethe inkonzo wathi inkosi kubusima ke ikongo lokucelela kungathi kungenteka wahamba uthi nganyelanga kwangena icingo langena ethempelini kumshumayeli langena kwakhokheli lathi uthi lo make lo wacela siguco emgcwabeni ucela ukuthi onke eManazaretha awakhanda enzaweni enkuthi uthi emabhasi ufuna ayekakhe uthi bayigcwale babitana agcwale emabhasi ahambe eManazaretha ekhala lo make nakafika ekhala lo make bentavuka nathi asasuma umshumayeli wathi umshumayeli make isibito ngwezi lakhaya uma usibona kanje fanele uthi ubite uShembe iqobo lwakhe wathi lo make uManazaretha ingcwele niyakhumbula ngelanga lokuthi mhla kushoniwe lakhaya bathi uyakhumbula make ithi ngathi ngilele ebusuku ngisuka lapho kulomgcwabo kwafika inkosi yamakhosi uthingo lamakhosazana ngilele yafika yathi vuka mntana msaphi uthi sahamba laphusheni safike seme stopini wafike wathi uShembe ithingo lamakhosazana asigibele uthi sagibela uthi sahamba safike sehla sagibela itaxi futhi saphinde wabhadala lo make uthi wafike phinze wagibela isithathu wathi uShembe sesagibela igcina ibhasi leya empensionini manje lapho kuhola dala wathi nemacheko khona uthi befika wathi uyabona make njengoba ufuna umfana wakho nawo umfana wakho nangwe laphushe uthi lo make wathi la kamkhomba uShembe sina umfana wakhe wavuka uthi wavuka wathatha emasenta akhe wahamba esiteshini uthi ibhasi lele uthingo lamakhosazana labayigibela naye ebusuku ngilela afika imisa istation wagibela yona uthi bantu lebe kahle eceni kwabo ebhasini ngilabale bahleli nabo ebusuku nenkosi uthingo lamakhosazana uthi indzaba lebethi ixoxwa ngalelo langa indzaba lephinze bathi ixoxa ngelanga sekahamba yena angasekho uNkulunkulu asekuphakameni
uthi basina befika lapha niyathi lapha la khona pension ngilona uyasho ukuthi nanke matamatisi nalihlabishi nangipelepele ngalana uthi kulesizwa yakhe yayikazi igaba elifoto leligajwako uthi nawo dayise amafoto umbonile ebusuku wafike wathi unjani mfana wami legama lesizwa nkosinathi wafike yathi kunjani mfana wami wathi ngiyaphila make wasikopha make ngakusidangani yathi ngifikile lana ebusuku bengihamba nothingo lamakhosana ngalahlekelwa umfana wami manje uNkulunkulu ukhombisa nguwe wakhathi imbedle siswa yathi make ngathi ngimncane la behlela khona ekhaya bangitshela ukuthi bebangishisa impepho njalo timbo tingalungi kwashiwo mina ukuthi vele ngeke mina ngilunge letinto ngoba la khaya ngafika ngendlela engasiyo ngoba lo make lo wangitshontsha wafika wangishiya wahamba emhlabeni uthi kwaba kusenjalo sebakhuluma uthi make mina ngase ngihamba ngeNazaretha bangitshela ethembele inkosi bathi lapha ekhaya ayikho into lengatholwa hamba ugucapha embengeni uthi nganikela kwathiwa la khaya kuyalindwa noma ngaphela iminyaka le10 ungayithola impolo oyifunako kepha umuntu elithemba utayithola impolo oyifunako uthi lesizwa la kayiteka lo make uthi kwabanjalo amcocela uthi ngase ngiyikhetha inkosi kwasiwa ngikhetha inkosi ngabhajadiswa kwasiwa ngilenzela ekhaya ngihamba umhlangano solo ngithi kumbe mangingamthola uthi lo make manathi angcwele nginibidela indzaba lenjalo ukuthi ngiyovuma ukuthi ushembe uNkulunkulu Amen. Wangasinathi lapha lelithempela sahalisani singavuma ukuthi ushembe uNkulunkulu Amen. Kuyinkinga ke kumuntu amvume ukuthi ushembe uNkulunkulu kepha angakweli ukufuna ushembe. Ikakhulukazi nabantu abasha. Ushembe usikutile kakhulu social media ukuthi asingampost. Ngopha nje ngoba namhlanje ku Facebook akho umpostile ubaba wena. Bamthuka futhi ushembe ngawe. Ngophi lo shembe lesiyomlalela thina uma siloya ukulalela ushembe unyazi lwezulu. Usushembe uhlwa ukuposta mkhulu wakho. Kusini ngipostelana. Uyethu mhlawumbe inkosi usenekuzwile amen. Nina bathanda ukuphila ukuphila emhlambini Khetha lunyazi lwasezulwini amen. Amen. Lo khulumayo inhlasuthe yakwaVilakazi enzaweni yaseStandbock noma enzaweni yaseNansi noma enzaweni yaseMgqubuthi noma enzaweni yaseStandbock cha ngilo kuthi maNazaretha ngifuna sibe sepagini lelilodwa sonke amen. Amen. Ngingathanzi kahle kuba nelithempeli lengithi lithempeli lami ngoba sikubonile lokho ukuthi khamba egcineni kuyidala inkinga ayibonkosi. Amen. Ngina umuntu athi nginomvangeli wami, nginomshumayeli wami, nginomfundisi wami, agcina angasabati baqotsha ayibonkosi. Amen. Ngicela ukukhuluma ngendzaba yelithando. Kuthi bantwana labahle basezulwini ushembe usinikete into lenhle kakhulu thina eMaNazaretha ukuthi asithandzaneni. Kodwa kunzima kakhulu.
noma kumatima kakhulu ukuthandzana. Manazaretha uShembe usiphi ibonus lenkulu ukuthi asithandzaneni. Kodwa kunzima kakhulu ukuthi sibe nelithando. Ngalenye ilanga ngangikhona ngu-MC wakuloyo mngcwabo loyo. Kuhambe inhlanhluthi. Inhlanhluthi ingamphiwanga kahle umshumayeli. Nomshumayeli naye angayiphiwanga kahle lenhlanhluthi. Manazaretha asiqapheleni lenkulumo lena ukuthi kusasa ayinosiniketa yini inkinga. Ukuthi njengoba sihleli lapha ethempelini mkhokheli kunjani ngale ngemuva mawubuka noma ungakabuki ngemuva uqala ubuke lo gcotshwe naye ukuthi kunjani niyathelelana manje noma usemangaqhamuka nje wabe sekulahleka nje konke kuwe. Kodwa angikhulumi kona inzalo yabaqoqi ngoba kufuna iqale kubo bazali bethu. Sabone bathandzana baze bafisele nathi sine basiphethe ukuthi hayi bathandzana abantwana bethu ayibonke Nkosi. Amen. Ngoba kuba nalenkinga uma kungenteka umvangeli angamphiwanga kumfundisi nomfundisi angamphiwanga kumvangeli kanjalo nomshumayeli omunye angamphiwanga omunye umshumayeli kuyiwapi? Veni kwalokho bathi mshumayeli uyabona njengoba sekuso basho ngesilungu uyazi isilungu simnandi ngoba ngathi sekunambe bathi pretend mshumayeli bathi pretend emanazana sihlulwa yini ukuthandana nje bathi mshumayeli pretend. Kodwa uShembe uthi hayi uma ngikubeka phambi kwalabantu wena mshumayeli yiba ngiletapeti efunekayo umise nje umthetho kaNkulunkulu. Wangena umshumayeli Manazaretha bengangqala empilweni kubona isihluku nokusinda komsebenzi ongaka. Wayi mshumayeli bamkhela amanzi ngethulitha ithutha khona ebhale stone bangena umshumayeli bangena la yasho inkomo emhambi emhlabeni likho akusaqaleni umshumayeli ngoba uyazi umshumayeli ukuthi ethempelini nalensizwa lena bebaphila yiphi impilo futhi nabantu bayazi. Hey Manazaretha ayikho into ebuhlungu ukuthi ixolo liqelete kwemuntu sangasekho sekalele sekathulile. Nami ngiyazama ukuthi njengoba mfowethu ngakuphiwana lento wathi singayilungisa manje njengokusala iduzane kwami ukuze ngale sikhona kumbona noNkulunkulu esikhuluma ngaye. Bakhona abangcwele. Wangena umshumayeli baphuma naye beza naye phakathi ethendeni ebusuku bafika bema naye lapha bambeka nje bambeka khona waqhamuka umndeni wahlala ngapha. Angazi ukuthi kwenzekalani kumshumayeli. Wasukuma umshumayeli wasukuma nabanye wathi hayi MC ngicela ukuvuma isono. Phela manje MC sekufanele manje ubuke ukuthi isimo sithini. Ushumayeli cela ukuvuma isono MC. Kwabanzima ukuthi ngizawuthini wasukuma umshumayeli waye eboxini usemakafika elibamba ibhokisi washaya phansi umshumayeli. Basukuma abantu bamthela ngamanzi abashumayeli abanye basukuma abakhokheli basukuma abakhosazane bambhulane nensuku wathula umshumayeli phakathi emlindelweni washona umshumayeli. Wafuna manje sizeka lo msebenzi lona sekufuna manje ngakusasa noma ngeviki elizayo kuphinde futhi kuyobekwa inkonzo kulela viki elizayo sekufuna manje sikhulume ngomsebenzi kalo mshumayeli kuthi umshumayeli nimbona nje abakanje lenhlanhluthi lezo ibeka namhlanje leyangayiphiwanga. Neviki elizayo kwaba kulesitori leso sathi umshumayeli
ukuthi ulinyazwe ukuthi leyanhlalsuthe leyangayiphiwa bebangakhulumisa bebangazwani Manazaretha asilungiseni inkonzo yami incane kakhulu kodwa yinde futhi ngaba ngiyakhona nje sihlalo wami futhi ke sihlalo hey Manazaretha ngiyaphuma kule yamshumayeli angikhulume ngakho usihlalo lo ongiphethe namhlanje usihlalo bekafika emela eceleni kwami ngimfundisa ukuthi inyawo iphakama kanjani namhlanje sewuye lokuqala kuqala khuluma nami kodwa njengoba sabeke phambi kwami sefuna njani ngimhloniphe Omshumayeli laba basemgobotsi nje bebemaphambi kwami ngibafundi kodwa namhlanje sekagotshiwe Nikola kanjani phela into ufuna iqale lapho njengoba namhlanje sekagotshiwe sengomshumayeli okwami sefuna ngimhloniphe angikwazi ukulwa nomshumayeli namshumayeli angikwazi ukulwa nenhlasudi ngoba umhlaba kuphela uyeza inkosi kusenikuzwile Amen. Verse Sebuhleni amen okhulumayo ubhekane waSilinda ezwelisha bangcwele sihlangene ngendaba enkulu kaShembe njengoba sonke sithi uShembe uNkulunkulu ilokho sokubabaza lapha ukuthi sithi uNkulunkulu ngani ngifuqwe umbhobho ke nami angizukunqaba ke ngoba ngumfana wesonto sikhula ngayo lento ithenye insizwa ngelinye ilanga emzini wasekuthuthukeni usuku lomgidi isonto khona manje esikhathini sonyazi lwezulu ithi yabusisa umgidi bese ibuyela ngaphakathi ithi lensizwa ibesiyofuna umshumayeli asazi mangabe ukhona umshumayeli abuya doje kodwa angikho lapho mhlawumbe esibayeni ithi lensizwa iyongena ngaphakathi esibayeni yofuna umshumayeli ibese umithi yasondela incike ngasebhasini isavunulile bivunula iskoshi ithi babeka khona ithulusi lapha bazolisebenzisa khona ngeviki elilandelayo ithi mayithi yabheka lensizwa ibona unyazi lwezulu liphakathi esibayeni lensizwa ithi ngizofuna umshumayeli manje kuyasinda ukuthi ngisondele lapha isiyasondela lensizwa incike ngebhasi yama yasiqunga isibindi ngifuna sizwe kahle ukuthi uShembe uNkulunkulu futhi uyiqili ithi nyanga yezulu yoqiliza egcineni bese uyakubamba uShembe ithi lensizwa uma imile lapha isiqunga isibindi sondele mayithi yasondela qale lona unyazi lithi ufunani mfana
ithi lensizwa cha ngize kumshumayeli uthi hawu kanti uyisiphukuphuku awuzofuna umsebenzi uyasebenza ithi lensizwa cha ngisebenzi asondela umshumayeli athi oh lesunyazi lithi oh wongikhumbuza ngolosithathu uShembe lithi wongikhumbuza ngolosithathu edideke lo mfana uthi hawu ngiyomkhumbuza njani ubaba ngolosithathu ngobe ngimthatha ebese umshumayeli emsiza athi hayi awubuze ezulwini ukuthi baba ngikukhumbuze kanjani Luthunyazi hawu uyisiphukuphuku kanti mfana uthandazi angazi mina mhlawumbe ngithandaza uma ngibona ukuthi i-braai pack ayiseke efrijini bese ngiyakhumbula ukuthi Shembe lethi imali yokuthenga i-braai pack sengilambile ethi awuyisiphukuphuku kanti awuthandazi wongikhumbuza ngo9 ekseni hawu lensizwa ithi amen ihambe ethi hayi mina ngivele ngihlalele nje ngivuka ekseni ngibukela i-TV ithi kodwa ngakhumbula ukuthi uShembe uthi angomkhumbuza ngo9 ngolosithathu ithi ngavuka ngalungisa ngageza ngalelo langa ngahlala esofeni sengicupha isikhathi ithi ngathi uma ngithi ngiyabheka ngabona sekuyisikhathi sokuthandaza isithi lensizwa ngaguqa ngathi Shembe ngiyazilwezulu uthi angikukhumbuze namhlanje ukuthi ngicela umsebenzi kuwe ithi ngase ngiyihlalela futhi ngabuyela ngabuka i-TV ithi akuphelanga ngisho i-hour noma 30 minutes yasifonela yenye insizwa lapha edrobheni eJozi ithi mfokazi banibani ukuphi ithi hayi ngikhona lapha endlini ithi ngiyeze ngizokuthatha uzwe kubuqili buka Shembe imthathe lensizwa ngetekisi irenkele eJozi bafike lapho uma ifika lensizwa imnikeza imali ithi hamba uye esitolo thizeni lapha ngoku Small Street uyongithengela into ethize ithi lensizwa ithathe le mali dambe ngeinyawo enqamulela ifika ingene lapho ithi isaqhamuka isizojika yabona umlungu ehla lapha emotweni ayongena ngaphakathi kanti kunabafana abaqhamukayo bafike bazogqekeza leyo moto uthi lo mfana ngigijime ngoba ngimbonile umnikazi wemoto ngigijime ngene ngaphakathi ngimfice ebank lomlungu ngimtshele ngithi hey bayigqekeza imoto yakho ngaphandle kanti uShembe useyasebenza ithi bayigqekeza imoto yakho ngaphandle aphuthuma umlungu aphuma uthi efika kanti bebangakwazi ukuyivula ayikhiye umlungu useyambuza unsizwa wakabani asho uyasebenza athi cha angisebenzi athi hayi sengiqhashile amen esembuza ukuthi unawo matric athi lutho anginawo athi hayi akuseyilutho lokho kodwa nje sengiqhashile bashintshane nezinamba ethi kusasa ufike endaweni ethize office zobe seyindaba yonke siqeda lapho ithi lensizwa manje yimi sengibamba ama meeting ngaqashwa ngaleyo langa ngafika lapha eoffice ngaba mkhulu ngafike ngaphatha abantu ithi yimi sengidiza phezulu ngiyephesheya sengibamba ama meeting ngibambela umlungu ngalo Shembe esiphezulu kwakhe kodwa uma singahambi kahle inkingi lapho uyawushaya umthetho nathi sifunela wethu uthi ngesabatha kuyabhinqwa sifaka amabhlukwe siyohambeni manje nobe nisifuqa lapha ngamabhlukwe nifuqa njayele phambili ezitsheni ubungozi inkonza kuyena yami kodwa bengizogcila kokuningi kodwa ngobe sikhuluma okukodwa ngobe kusuke kuvuleka okuningi njengoba ngishilo ngithi abafana besonto kodwa uShembe njengoba nje kuyisabatha lokugcina leli ake ngizifune mina nawe ukuthi yini engithi ngiyakushiya namhlanje ngiyakuyeka thina abanye siyadaya emakhanda sifake sizenzela okwethu nje sikuthandayo kodwa umhla wokuphela uyeza ngoba phela ngifuna ukubukwa mina ngibe muhle Nkosi busise nikuzwile
wayevuma ezamizono emthene akudela wayevuma lo gucile eManazaretha inkosana yabaMasilela F1 Temple eMgobodi. Amen. Luthunyazi kuleli bandla awubi namngani, kodwa uba nomuntu nje ophila naye, ubonisana naye nje ningamaNazaretha. Amen. Uthi hayi inkosana namankosazana akuyona indlela kaShembe la sifundisa yona. Amen. Njengoba bekuyisikhathi sokhisimusi, ngenzeka ikhona Nazaretha ebelidlala ngendlela ukuthi lingazazi ngisho negama lalo, kodwa uthi iNazaretha. Namhlanje kude nathi kodwa la uzobamba umbhobho. Angisho ukuthi ungawubamba inkonzo akusiyona yami, inkonzo kaShembe. Amen. Mhlambe abantu babone ngawe, abantu abangakholwa ukuthi hawu kanti iNazaretha liyaphuza utshwala. Ulibeka igama likaShembe. Usuka kuphi uShembe mawenza izinto ezifana lezo? Alingoli na igama likaShembe ngegama lakho, Nkosana Nkosazana. Abamthukini abantu uShembe ngenxa yegama lakho. Kunenye iverse lapha elafundwa umfundisi engalithanda lapha eMgobodi empumulweni. Angisalikhumbuli kahle kodwa mangikhumbula lithi zihambe zonke indlela zakho wona nsizwa nawe ntombi ezasemhlabeni ezobusha, kodwa siyeze isikhathi mina Jehova engizokahlulela ngazo. Ezinye insizwa ziyakhohlisana ziyavumelana ngento enhle, zenza sure ukuthi zihamba imihlangano kaNkulunkulu la uShembe abuthi sekhona nazo zikhona, kodwa zikhohlisana ngento eyodwa ngokuthi zenza sure ukuthi la uShembe abuthi sekhona kuba nenkosazana ethi mase ihamba ekhaya ibuyele sengayona inkosazana. Yabona into ebuhlungu kulokukholwa, uShembe nje uyakuyeka uhliphize nje umsebenzi wakhe ukulungene lawe, ngoba ukuyakuyeke nje uhliphize, kodwa uyazi yena ukuthi nizohlangana lapho ulibekile ithuba. Kanti futhi zincane izono
uthi mawuzenza zihlupha abanye abantu imvama izona uthi mawuzenza zishaya wena kusasa zayenza lento lamakhosana yenza lento ngoba hambela kahle Sekuhambe kwesikhathi kanti lo omunye isikhathi sakhe sesinciphile emhlabeni wayesehamba emhlabeni uthe mayehamba wangcwatsha yandlula indaba yakhe wasekukhohlwa ngaye uthe kungaphelanga amasonto amathathu yasibonakala ihleli dining room siyabhoka manje nawe uzobhoka yabona nje njengoba udakiwe ngoChristmas ungazazi ukuthi ubani uzosibhokela bathi house bani kwenze njani phela ngoba singcwabile wena yini ayikwazi ukukhuluma umuntu mangasekho emhlabeni angazi noma kuthiwa kaphiwa yini amandla okukhuluma nabantu ngokwenyama ubaba wakhona wayesethatha imbuzi ubaba walengane ezalayo walenkosana wayesethatha imbuzi wayeseqonda kushembe angazi kuthiwa wayekuphi nemuzi kuthiwa sifica isilwane sime evrandi Bithunyazi hawo mnumzane ekseni kangaka sihlasela ngani yabika indoda baba ngizobika ingane yami ihambile singcwabile kodwa iyabonakala manje dining room ihleli iyasibhokela Luthunyazi mnumzane uyayibona leyo mbuzi oyiphethe ayazi lutho yayingekho futhi nangalesikhathi ingane yakho yenza isono okay kukuwe ukuthi leyo mbuzi leyo uyayidayisa noma uyayihlaba uyenza isishebo ngoba ayikho intethelelo yengane yakho uzosibamba shembe maNazaretha yabona njengoba wenza abantu bakhala ngawe ethempelini ubani nobani akhala ngawe ucabanga ukuthi izolungela yini into ezokulungela Inkosi busene kuzwini amen kathi mhlawumbe labangcwele Madam umlondi ngwakashongwe ngichamuka khona eSwatini Ngicela ningilekelele maNazaretha ngihlabela sihlabelelo 74 Isikushunya izwayo ngikhethe inhlangano labangcwele Nazaretha bengihamba nemshumayeli manje ngibabathe ngithi utawuvula inkundla yaseSwatini ayisoluhlelo Doba ngazi ukuthi sengiyengcelela abantu abadala kodwa maNazaretha nangabe sewukhonjiwe suke sokhonjiwe amen Abangcwele ngiyabonga uShembe asigcinile sisukele kangwane kuze kube sifike la ehalalisana amen khona amakhosana lengwabonako lengwajwayele
ahlazi vakashela nangale ngasekhaya eSwatini. Namuhla kube ngathi sitohlola eManazaretha aseHalsan. Amen. Bangcwele namushembe ngasho ukuthi nguNkulunkulu ngetintfo latentile kimi ngale ngibonile kulabanye abendela. Amen. Yokukhulu kunako konke eManazaretha ngiloke ukuthi umphefumulo sehlangene nenyama ngigucile ngelisabatha lakhe angidli lokushisako netidzakamiva angitithinzi kumusa washembe ngelithando lakhe. Amen. Bakhona ke eManazaretha labanye lo musa lengiwutholile mina labangawubonanga labasengawuboni labanye kodwa eManazaretha sithi nangabe basengawuboni siyabathandazisa ushemba bakhumbule. Amen. Bangcwele sathi sisethembelini emvelabusha kwaba nalenye inkosana ivakashile bangcwele nayo ekhaya kibo bangeManazaretha kodwa yona bekungulo mfunje lebekahamba nebantu abadzala yagcine seyiphambukile. Amen. Kodwa bangcwele ithi le nkosana ngalenye ilanga bathi bayafika bakhanza kwebiwe ifurniture ekhaya. Amen. Bangasadi ukuthi batawuqala phi kodwa ithi le nkosana magogo wakhe ongumNazaretha wathi bantu bami asingene endlini kagogo sithandaze sicele shembe abuyisele tintfo. Ithi le nkosana eManazaretha wathi ayinawe gogo nalo shembe wakho titawubuya kanjani ngabe le tintfo. Amen. Uthi bangene endlini bathandaza baceda kuthandaza le nkosana eManazaretha ithi awuyibeyisho nje ukuthi agogo yadlala lento ayikho lena le tintfo lokubatebile angeke tiphinze tibuye. Kwahamba emalanga le nkosana yabuta gogo hawu gogo tintfo solo. Uthi gogo eManazaretha asime silinze titawubuya le tintfo ngichazwa ngileli kholo la gogo. Kune labantu abadzala eManazaretha bangichaza ngokuthi ushembe bayamati ukuthi ungubani. Hayi mina nawe sibona umuntu nje. Kodwa ngiyajabula kulesikhathi lesiphila kiso ngoba lensha seyikhona la kuleli bandla futhi ngawuthi bayamhlonipha ushembe. Amen. Futhi sebayamati ukuthi ushembe ungubani. Isile nkosana eManazaretha kwakuphela emaviki kwathi nakuphela inyanga kwachamuka labanye bafana bomakhelwane bafike batshela le nkosana lena bothi hawu sicela manje utosibambisa kunanati tintfo nati imibhedze nabo sofa sifuna ukubeka la. Le nkosana yamangala eManazaretha kuthi hawu leti ntfo ngilebe betebiwe leti sebayatiletha bathatha batingenisa endlini eManazaretha gogo wahalalisa mangcwele. Ngibuka ke lesikhathi eManazaretha ukuthi kulokuthandazwa kwagogo bebakuthathela phasi labafana futhi bangakholelwa ukuthi le tintfo titawubuya kodwa kwaphela lenyanga tase tintfo tiyabuya ngemandla kaNkulunkulu ushembe unyazi lwezulu. Amen. Le nkosana lengikhuluma nayo ingumNazaretha ibhatshatisiwe sihamba nayo leli hambo. Amen. eManazaretha lengakusho nje ukuthi nasilana kule nkonzo bangcwele kuhamba embili lithandvo ngoba lela siyakhona eManazaretha angati kodwa ngiyaye ngive bathi le ndlela incane eManazaretha nale kulomnyango lesiyongena kuwo umncane angeke singene kanye lokusibane ngangaka kodwa kutawungena ngamunye uthi mawungena ungena escreenini uyascreen ukuthi ngabe wena emhlabeni bewendani. Amen. Kuthiwa kune TV ledlalako ke eManazaretha emakhosana akhulumile nangabe wena kunetintfo lotendako kumbe bonasa kumbe bekwendekani kutawuvela eManazaretha lapha ukuthi owena naku lobokwenda. Athi lo mnye umfundisi eManazaretha nangabe lentfo emhlabeni ngiyabekisa uthanza tshwala utawusina sowungale eManazaretha lo tshwala ubone kuba kubuningi kakhulu nelanga nangabe lishise kakhulu uvuze wome waqala wabunatha eManazaretha bathi yobunatha toti aneke usafika lela uyakhona ngoba wena eManazaretha kunana indvo loyithandza kakhulu kwengcushembe. eManazaretha ndawushiya inkosi ibusise konke lesengivile. Angiphiwe Nkosi na
ngezwi lezulu amen umfana walapha ekhaya ukhulumile umhlongo isibongo kayibonga inkosi silapha abantwana benkosi azile kuzofuna okuningi kodwa sizofuna uthando lukaShembe kuyinkinga abakhulumile abafowethu kuyinkinga kuyakhulunywa kodwa kuwa kukho kungenayo kukhulunywa indaba kaShembe kukhala nopiano lapha kumnandi mawushaya nawa asungezile kodwa kukho kuvukayo kuwe ukuthi uShembe uNkulunkulu kuzohamba isikhathi ubesuyahlubuka kuthi nganye emini inkunguMahlambe ibapha inkonzo kunethuba lapha ngaphambili lebangumsindo lebhizi ithuba lebangumsindo ithi inkosi yabona thuba unomsindo ungafuna ukuhlala ulalela inkonzo phapha uhamba usuke la lathula ithuba kwasekuphela inkonzo lapha silasukuma lahamba uma ngabe siuShembe uNkulunkulu ubona ngabe angakhulumisa isilwane sizwe kuthi nganye emini umshumayeli ephikisana nenyinsizwa kugidwa lapha inkosana iphula inkosazana ngaphandle umshumayeli uyayilisa lensizwa uthi aphuma emgidini wabona umgido lensizwa yaqhubeka yagida ngaphakathi igide lensizwa indaba ihambe igcina ifika kuShembe mifika kuShembe uyabuza uShembe uthi ngabe kwenzakalani uthi umshumayeli baba inkosana nayi yenza iqala iphula inkosazana ngaphandle kodwa nazi semgidini phakathi uthi uShembe badabami mina mengiphuma kupulpiti ngiyophusisa umgido ngisuke ngiphatha isiqalekiso nesibusiso into ayithola namhlanje ilento yenzayo wena ithi badabami mina mangibusisa umgido ngikhipha isiqalekiso nesibusiso uma kushonile ngaMnazaretha yini uyitholile namhlanje nganye mina batala benkosi ayimaningi amazi inkosi benikuzile amen ngicela kuhlabelele nje sihlabelele 177 verse libe linye ngisekhiya waDlamini lokhulumako hlala nathi temple lapho subabiza abanye Tanda
ngiyabonga amaNazaretha ayingcwele. Nami ngibonga nje thuba nenhlanhla kuba khona la ekhaya eThempelini Halalisani kulisabatha ngivile nami umkhosi ngoba sina sibe ngale emahlathini la sibhace khona sizama khona impilo kodwa ngase ngithi hayi ngizame nami ngidlela donke ukuthi ngibe khona la ngoba inkonzo yethu le amaNazaretha ayingcwele lengibonga kakhulu emavi nemagama lamiyalo levela kithi thina lesindla lisuthi ngoba kuphila nekukhula kusetandleni tethu njengoba inkosi ishilo ukuthi iphethe lokubili ibikusho enelisiwe ngesikhumbuzo ithi phethe sibusiso nesiqalekiso kanzi indzaba iqale ekhaya futhi uma ugeje khona ekhaya kufuna uphinze kunalesi ngisi lebathi ku recap buyele emuva ubuyekede ukuthi ngisale kuphi kulolu hambo lwasekuphakameni noma lwaseNazaretha ngoba akunangisida mina ngifike la kuqe ngikhulume she said khotha kepha ekhaya kumnyama angamhloniphi babe angimhloniphi make mhlawumbe inkosi engiphile emandla ngafunda isikolo ngaqedza ngasebenza ngabhaqa la ngithi ngibhaqe khona emahlathini ngabashiya kanjalo angisabanaki ngisathumela imbufu ekhaya ukuze baphile nekuda nje ngisedi gcine sengibanjiwe khona ngale ngoba tiyabambana bambe lapho nakuphela inyanga imali iphele yonke ingafiki ngayibona ukuyibona sishonephi kufanele ngende le ngikhuluma ngako ukuthi kubuyekeda ngiyayibonga kakhulu imiyalo lesithola lana lokuthi ke kufanele sibambisise kunencwadi la sengiyikhohlwa nje beyine kufundwa ngubaba umfundisi uMavuso ithi lenhlonipho mawuyibambe ibe semkhathini emehlo akho ibe didlodlo emehlweni akho uyibophele enzanyeni yakho ingaphunyuki nangalinye ilanga noma ngabe ukuphi noma ngabe kusekuseni noma ngabe kusebusuku la ngiyakhona amaNazaretha ukuthi uma siyibambile kuyabonakala dithelo namhla ngihledi ngiyajabula ngiyabonga ngibonga abatali bami noma make nje sowahamba ngo97 kepha ngiyayibonga imiyalo yakhe la ngipha yona kuze kufike isikhathi sakhe la ahambe ngaso namhla siqhubeka ngiyababe namake lokhona ekhaya ngidawuveta nje kancane nje dlalisuthi nangikhuluma ukuthi uma inhlonipho uyiphethe imphumela iyabonakala namhla sihlanganisa iminyaka le12 ngihledi namakoti lewangana nga2004 ngani ngikubeketelelana nekuphila nekuhloniphana nekwenta into ngikubambisana iyo ke indlela lesesiyibonako nathi ukuthi asitholanga futhi le la ngithi sibhaqa khona lena sibayangede kepha sithole khona la nabo bobabe lapha kwethu naba bakhokheli lapha kwethu lesikhule ngaphansi kwabo lekungibo lebe basiniketa lamagama ukuthi hloniphani indlalisuthi sisafunda isikolo into iphathe kahle ngiyathabuka ke ngoba labanye sebahamba bomkhulu manamulo mhlambuluni bekuye kufika namkhulu ugalela etsheni umva ngedlamini nemshumayeli Gembe ngathi noma soba ngumvangeli bafika lapha ya batosifundisa lenkolo basicathulise sibambe nabo inkonzo ta23 lamagama lengikhuluma ngawo ngiyo lebe basinika wona ngiyo lenisibona namhla guqa lana ngigqapho nangilithemba ukuthi lo 20 years ngifika kuye ngayo lemiyalo akusinzi kukwenda lokho ukuthi ubeke indlebe ulalele bese uyenda ufunze ube nefocus asithi futhi ke njoba sihlangene silusha ngawukhuluma nje kakhulu ngathi ngoba
ebantu abadala cishe sebayihambile inzima yabo. Asibe nalo kuthiwa i-planning, angisho ukuthi asinayo. Kepha kufanele sihlangane njengoba inkosana beyikhuluma ukuthi asithandzane, kufanele sihlangane kube khona lesikwendako, lekuphathekako, lekuthuthukisa thina etindzaweni tethu la siphila khona noma ekuhlaleni kwethu. Kungaba kumabhizinisi, kungaba kutemfundo, baningi ayikho imkhakha lengekho la. Manje ke ngibe naloko nje nami ngiyabonga nje ngiyaqala nje nokusukuma kuyo lenhlangano yala ekhaya. Sekuba ngathi umuntu mhlambe usivakashi noma uvakashile kanzaye ngakhona khona la ekhaya. So lokukhulu kakhulu bafowethu inhlonipho, ngoba ukuze ushumayele phambi kwenkosi noma la kunenkosi khona ufuna uqale la bonakale la ukuthi songazama, ngoba kuyasinza namanje nje njengoba ngithi ngiyaqala nje ngiyaqhutha ngoba angazi ngibe kuyo lenkonzo. Kepha libe ngifisa kukuveta kusibobabe laba lebakhona embi kwethu kusukela kubaba umfundisi bavangele bashumayeli la lesenibona sesibambunga nebakhokheli ngale ngibo lebasinika lemiyalo nathi ngalesa sikhathi. Cabanga mhlambe labanye bebangaveli noma besebancane basakhasa, kepha labanye mhlambe siyalingana nabo, labanye bangetulu kwa babelo wangidala wangishiya ngisesa grade 6. Kepha ngibonga nje umsana elithandvu lolunyazi ukuthi ngikhulile ngabangaka kunengile ngikwengcile lebengabe ngingenile kuwo. Keja ngibonga umsana nelithandvu lakho lisangisekela ngisahamba endleleni njengelijaha. Ngiyacela nje inkosi inyazi lezulu ngiyakushiya nkosi ibusise. Hayi nhlanhla ya lesusune asilenga imthi inhlanhla Amen. Bantwana basezulwini nami ngisumela kubonga ithuba esesiphiwe lona abagcotshwa bakithi ukuthi siyibongele kayibonga inkosi. Phinde futhi ngibonge nonyazi lwezulu ukuthi likwazile ukungcina kuze kufike isikhathi samanje. Kungasiki ukuthanda kwami kodwa ukuthanda kwayo. Silapha sibuthene kumsebenzi wenabasho kumsebenzi kaShembe kayibonga inkosi. Sisesabatheni lelu suku uma weNazaretha isuku lekufanele uligcine uthanda ungathandi, ngoba ngesikhathi eside sendlula umqalo wendlela esaqala lelibandla bekade kusontwa ngesonto lapha ekhaya, kodwa kwahamba isikhathi umqalo wendlela wabesebuye ebandleni lamaNazaretha wabese uyalibuza ukuthi bantu abami ungabe niyamthanda yini uNkulunkulu. Wathi uthi uNkulunkulu manje imthanda kaniqini isabatha kayibonga inkosi. Kwathi ngenye imini ngifuna ukukhuluma ngomsebenzi kaShembe ngoba nami ngisukuma ngaleli gama elithi uShembe uNkulunkulu. Kwathi ngenye imini singekho mhlambe lapha
singale nkomazi kunomsebenzi kwabese kuba necall engenayo kumshumayeli walapha ekhaya. Uma ethola le call uthola ukuthi ifaka phakathi umuntu ogulayo. Ngifuna ukukhuluma ngendaba yalapha ngoba lo muntu bekade egula bekumuntu walapha eMathula. Babese befonela umshumayeli ukuthi kunomuntu ogulayo baqela ukumletha ezomthandazela. Kwatholakala ukuthi umshumayeli akekho ekhaya futhi esontweni asikho wabese ethi umshumayeli okungenani njengoba nisilomuntu uphambanelwa ingqondo emkhathini kweliviki mhlambe ningathola ilanga bese niyeza. Wena ngani yakhe uze naye lo muntu ogulayo ukuze ezomthandazele bese uyaphila ngoba ngoshembe wonke umuntu uyaphila kayibonga inkosi. Nangempela ahamba amalanga lafika ilanga uthehlele umshumayeli ekhaya kwachamuka umama ehamba yedwa engazi ukuthi uze ngani. Uma imbuza wabese ethi umama cha baba ngize ngale ndaba ngimi lo mama lona wengane egulayo. Oyese umshumayeli eyibuza ukuthi manje uzophila kanjani lo muntu ngoba umshiye ekhaya mina ngilapha wena ulapha wedwa. Wabese egcoka lengubo emhlophe wabese engena endlini kagogo wabese uyathandaza uyalibiza lo nyazi sililandelayo kayibonga inkosi. Wabese ethi unyazi lezolo kunomuntu umntwana wakho ogulayo kodwa mina ngekwazi kwami bengithi akabe khona ukuze ngimthandazele bese uyaphila. Kodwa umama ufikile uhamba yedwa ingane ayikho. Ngiyacela ukuthi nyazi lezulu lokho sizokwenza wehlisa umoya wakho ingcwele ebese lapha ikhona lengane yaphila kayibonga inkosi. Nangempela waphuma umshumayeli wabese ebusisa amafutha namanzi wabese uyamnika umama wabese uyamlayela ukuthi enze kanjani uma ngingaphosisi usuku bekungolosithathu kuthi ngesabathe elandelayo silapha enkonzeni wabese ngena uqingo efona umama ebika umshumayeli ukuthi ingane siphilile kayibonga inkosi. Ngalo shembe simlandelayo njengoba silapha sisezulwini kodwa asazi ukuthi yini ezosikhipha lapha ekhaya. Asazi ukuthi siyokhipha abangani abangaphandle noma siyokhipha utshwala noma siyokhipha amabhluwe noma siyokhipha ukugunda ngoba iyahlupha lento ngoba uma sazi ukuthi lapha ekhaya uma weNazaretha ugundi uma sogundile ubese uyasaba ukuze esontweni. Uhlala isikhathi eside ugcine vele ungasezi esontweni. Uma uyinkosazane ugqoka amabhluwe uthi uyahamba uhlangane nomkhokheli ubese uyasaba ukuze esontweni. Kuhamba isikhathi ugcina ungazange esontweni kanjalo kanjalo. Sicela inhliziyo unyazini lwezulu ukuthi sihlale lapha ekhaya singaphumi. Singafani nezimalasi sengihlala phansi ngoba kuthiwa izimalasi bekade sileli izilwane zonke ehlathini silinda ukungena ezulwini zabe siyimalazi sizibuza ukuthi thina kungani ukuthi uNkulunkulu ukuthi noma singenzani lapha emhlabeni ayeke singene ezulwini. Asambeni siyombuza madoda ukuthi kungani esenza kanjalo. Zabe siziyahamba izimalasi zafika zambuza wabese uthi uNkulunkulu kuyafana ngoba nini noma nganifaka lapha ezulwini kodwa lenhliziyo eninayo nizobe seniyaphuma lapha. Zabe sezithi izimalasi cha asiyithembi lento oyishoya usifake sibone. Wabese uNkulunkulu eyifaka izimalasi ezulwini zithe singene esangweni kwabese kuqhamuka inyamazane ezulwini iphumela ngaphandle zabe seziyajika sijahale inyamazane kwaba ukuphuma kwazo ezulwini. Injalo le ndaba yalapha ekhaya ngoba awazi ukuthi yini ezokukhipha lapha kodwa enginesiqiniseko nako ukuthi njengoba silapha sibuthene sezulwini Nkosi ibusise nekuzwini. Amen. Amen. Amen.
inhlaba awuthathi lutho ngoku baba kunesila usimakathe amen 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 ibuza ukuthi wenzintaba awuthathi lutho baba kulezwi lakho ukusimakathe ilizwini Manazareta nami ngikhethe inkosi yasePlena Manazareta lokhuluma uJoshua kaUbisi eVumani Temple umshumayeli wami ubaba waLubisi lo ngubaba wami umkhokheli wami umkhokheli Azaria Adelaide Azaria esina minkontrole lesibongo sathi umkhulu sithole lo sanza kushiya nyalo emhlabeni Manazareta nami la kubuya lenye inshumayelo mangihlili nje kuyangiduduza kansi sometimes nginoluvalo asikase ngabamba lemibhobho nemakhemera ngishuda bese kufika lelo valo Manazareta asikuna lomunye nalinye inkosana yayingasilo eLinazareta kodwa yabona abantwana beManazareta bahamba kahle bagcoka kahle bahamba ngeemoto ezibizayo naye wayibuza wathi kanti laba benza ngane bahamba ngeemoto ezidurayo bahamba kahle bagcoka kahle wathi naye kwafika enhlizweni yakhe wathi kungoba njani nami ngiye khona le kwaShembe ngakhokhoza khona waya kaShembe wafika naye wayikhetha inkosi waba eNazareta wahamba isikhathi waya ePleni bamaNazareta waya kokhoza nabo wahamba isikhathi kwafika inhliziyo lembe ukuthi nami ngoba njani ngithona ngiyakocela kubaba Shembe angicela le moto anginikeze yona nami ngifana nabo ngoba anginamoto nami kanti seside lesikhathi sengila ePleni waya kubaba uNyazi loZulu wafika wayicela leyo moto inkosi yafika yathi inkosi kubusise kwaphinza kwahamba isikhathi wathi kanti lo Shembe unjani solo ngacela imoto solo ngiyitholi solo ngiyama sabatha wonke esabathini kodwa imoto angaze ngayithola nomsebenzi lo abantbadali kahle wakhuluma vela lokuningi kuye wafika isikhathi esimbi wathi ngoba ngcono ngiyeke lo mNazareta wagcina washisa lo mNazareta wakhe manje makasashisa lo mNazareta wathi angisafuni ukuba eNazareta ngoba kuyafana ngihamba mahala mNazareta ngicela singawuphelelwa ngethemba noma sikucile la esabathini siyazi kahle ukuthi uNkulunkulu uzosiphendula ngesikhathi sakhe amen wahamba lelo langa washisa lo mNazareta ebusuku makalele wavela liphupho waphupha umakwakhe wavela umakwakhe ngesibonakaliso wakhala etinyembeti kabuhlungu wathi mntwanami songilahlile emazulwini njengoba bengivalelwe esogweni njengoba besugcokile umNazareta leyo ngubo emhlophe bese sithethelelwe la emazulwini ngihamba ngakokucelela leyo moto be uyifuna bese kusale layini lencane
lokuthi uNkulunkulu uShembe angiphendule ukuze uthola leyo moto uyifunayo naleyo mali. Manje ngoba ungilahlile mntanami akusenani. Bese ngiyabangibuyise esogweni. Wakhala le ndoda endlini yayo khala ise mama ngoba njani ngibele ngakucela ithethelele ukuShembe wathi hayi kusenani mntanami sengisesogweni. Manazareta amahle nami anginalokuningi kodwa ngiyacela kithi sibe nesibindi sibe nokubeketela. La kwaShembe asimana ngasigcoka le ngubo njengoba sithanda nje. Kusho ukuthi njengoba sigucile so nabakithi labashonile labadlulile emhlabeni nabo yibo labasiduduza lo sisizela ngizobela phansi mayibonge inkosi. Sabela wena ngiyikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Logucile bantwana benkosi ngivuswa amakwakho inkomazi. Amen. Bantwana benkosi singakhuluma kuze kuse. Sikhuluma indzaba yenkosi emaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. uShembe bantwana benkosi uphelele indzaba seyisele kimi nawe. Amen. Futhi ngiyayithanda le ndzaba ngoba ithinta kakhulu thina basha, ithinta thina bantwana. Amen. Ngidawudlula endzabeni lencane kakhulu kodwa le ndzaba ibheke mina nawe. Angikhulumi nebantu labangetulu kwami kumbe labadzala kimi kumbe ngikhulume nabo babe ngiyale bomake anginalo lelungelo kodwa ke ngifuna abafowethu labangangami. Amen. Bantwana benkosi kuthiwa kule ndzaba lengidodlula kuyo thobe kunalabaye bomakhelwane kanje ngoba ke siyayisibona emadolobheni kwakhiwa nemthangalo lomkhulu odlulana ihlahla leti la khona lomunye nalomunye ubuka likhala lakhe akuvuselwana ngoba Shembe bantwana benkosi yasifundisa ukuthi ke sibathanze nabomakhelwane bethu. Amen. Kuthiwa lapho bantwana benkosi mthangala nje nalo utibukela kwakhe akufuneki namsindo waqala msindo njena uyobona nje sewubitele ama security nemaphoyisa kuthiwa wona ubanga umsindo la edolobheni. Kuthiwa nalapho kuleli khaya bantwana benkosi kwaba kanjalo kwahamba kwatholakala lapho isikhathi khona kuvuleka ligede umakhelwane babese babingelelana bathi mababingelelana kuthiwa kuleli khaya lelinye bekuphilwa ngemthandazo ngale hayi kuyaphilwa nje. Kuthiwa makubingelelwana kanjalo
wabe seasho lo makhelwane lo la kuphilwa khona emthandazo ngoba ke uyayobona la kuphilwa khona ngemthandazo uyabona nebantwana bakhona baye badlale nje ubone basasetiqephu baguqe basibathandaza nalapho khona kunetangoma kunemadlodi uyobona lo bantwana sekushaya lethi igubhu lapha na kugitha manje kwenta into takhona la sekudlala ngamashoba kwenta kanjalo ubona uzo lana kunjalo kuthi abantwana benkosi ngigijima kakhulu ngadla isikhathi nangala kwabe sekuba kanjalo basi bekufunywa etinyoni la kulelikhaya la kulelikhaya elinye wabe sekasho makhelwane ukuthi hayi nginenyoni mina lenyoni lena ithandaza kakhulu wathi nalo makhelwane nami nginenyoni lenyoni iyathuka ngendlela esimanga kakhulu kwabe sekuthiwa hayi ilanze nalo wathi ilanze kuthi wathi avulelwa abantwana benkosi lena yaqala yathandaza kuthi uma ithandaza lena iyagadla ishata onke inhlamba lo ngadadi kuthi wale yathandaza kuthi yathandaza abantwana benkosi ngisho nembongi iyayishaya imbongi ishaya igcine la sephela khona zonke izizwe zakumbona kuthi nale yathandaza ithe uma ithandaza wagcina la nayo sekuphela khona leni lokhu ikhulumile yabe sethi nayo hayi phela nami lokhu ngiyakwadi yabe nayo siyajiwa manje yasathandaza yagibela nayo seyathuka ifana nalo uma lethi wena ukuthi nayo isi wena ukuthi kodwa abantwana benkosi la kulendzaba lenkuyo angikhuluma ngetinyoni ngikhuluma ngami nawe kuthi njengoba sibasha sinabasho labangani lonabo bangani abanjani njengoba silabo ungasaki wena ngalesithathu lesithathu bethi ingabe ethi 25 bongasaki wena emathaveni njengoba sinawe lana labangani lonabo banjani sibonga kakhulu bantwana benkosi kubaphathi bethu labasihlelele lihlelo namhlanje ngoba kuyasidugutela sibantwana ekuyihambeni lendlela yeshembe inyazi lezulu amen labangani lonabo nkosazana banjani angeke sikubone kusasa maybe sofaka elibhlukwe angeke sikubone kusasa sopende tinzipho ngeke sikubone sofaka ama happys hlayisuthi angeke kusasa sikubone soshamyekiso manje ke uma uhamba la endleleni sikubona soshamyekiso banjani abangani lohamba nabo njengoba manje kukhulunywa indzaba yeJanuary uyathi uthi uma uhamba lihambo usukuyelendena or maybe uyemhlanganeni pheceledi angeke sikubone ebusuku naso umena labanye abantwana umena lamanye amakhosazana ebusuku nawo emhlanganeni suke wendani banjani abangani lonabo ngoba uma sihlangene sibantwana benkosi kuhle kanje ngoba sikhuluma live linye sikhuluma live lenkosi eManazaretha amen kwangasi bantwana benkosi nami nganabi kakhulu shemba ngasikhumbula sibantwana yihle lento kakhulu nalona elivalo ngashemba uma ngabe sihlangene kanje liyaphela lelo valo ngoba uyabona ukuthi bafowethu naba labakhona khona amen nganzi kakhulu bantwana benkosi inkosi yobusa enikuvile amen
incwadi la. Be happy, young man, while you are young, and let your heart give you joy. In the days of your youth, follow the way of your heart. And whatever your eyes see, but know that for all these things, God will bring you to judgment. Singeke sikhulume lokuningi ukuthi sishonele tibuke wena amen. Kusele kunye nje usekugcineni uNkulunkulu utasi utaku jabule inkosana usakile noma ungasaka kodwa liyatalana lapha la uNkulunkulu usinike ukuthi utasehluleke akajiki ukuthi asehluleke na ufuna ufunza uMshumayeli 11 verse 9 11 verse 9 Sawuhlulela bangcwele ngithanda ukubonga Nkosi yami amen. Yini bahle bantu bami amen. Nifute mina angizange simuke asiphilele nani bafowethu abantwana basithanda ukuthi uphilele mfana nami ngiyakuphilela bakhokheli ngiyaniphilela nonke mina lebandla lonke ngiyalithanda mina mina ngikhatha ngithanda impela kunithanda mina angise ngabhidwa inyawo sonyazi la ngibidele ekhanyeni ngithanda ukubonga inaba zethu kulolu suku lwesabatha ngoba bakhuluma ngesabatha bangcwele amen. Bengisi bathi akhuluma letinye izinto ezibheke eceleni kodwa bakhuluma kuyo lento esikuyo sonke lesifuna yona sonke athi sifuna isabatha amen. Hambani ke nitilungise namhlanje amen. Umnanzi inyanga ezulu yalinika lokho amen. Yazama ukuthi nikhiphe lapha bekukashaya ihogane lokho kungakhali la ekhaya kwathi ufika inyanga ezulu yathi asithenge lento amen nabe ngiyuse sibe nayo ukuze abantwana abancane bangasophuma la manje usaka ngaphandle yini ungasaki la zama somelo ushaye khona la so uyosaka ngaphandle angisho ukuthi yekela lotho kwekelisa ilelanga lokufa letaba utabuwedwa uyohamba wedwa ethuleni uyohlala wedwa futhi akekho yokuthi sithe banginike isikhathi nami esincane ngiphethe la maNazaretha ukuthi wekhoda ngigcwalise lokubonga sihlangelela nebaseswatini nebakuphi simunye amen amen. Kwangathi thina nebashumayeli singanithanda nonke amen singakhethi sithandana lutha ukhulumile Nkosana uthi incwadi yafundwa umfundisi Taka 3 verse 3 inhlonipho awifunde Taka 3 verse 3 inhlonipho uma Taka 3 ukhona lokho onayo akekho ukhona Amazwi ahlakaniphileyo obubele neqiniso makungahlukani nawe kubophe entanyeni yakho kulobe enhlizweni yakho uyakufumana umusa nenhlanhla emehlweni kaThixo nabantu themba kuJehova ngenhliziyo yakho yonke ungencike ngokwakho ukuqonda amen. Kusibusisa amen. Leye siglika izi ungehlukani nenhlonipho nokwethembeka kukhungele ensanyeni yenhlitiyo yakho lokhu uyakukwenda ube nelidvumo loluhle uthazwe uNkulunkulu nabantu amen. Sengenzele eMaswati
sisehlonipheni la maNazaretha mina ude lokunye ngaphandle kwehlonipho nawuqhubeka yithi nelithando alibe khona kithi sithandzana nawufunda incwadi yali base Korinte 13:30 ithi kude ukukholwa kuko konke lokukhulu lothando ungathi uyakholwa nje uthi insaba isuku itawusuku yele ufuna khona kodwa ukukholwa lokukhulu lothando sengathandzana maNazaretha songena ezulwini yami nginiketiwe la sokungahlekelwa usipheshana manje Yana. Hai. Ya, na. Kunenkosana la. Iyosihlabelelela maNazaretha uThulani izitha. Wasevukani temple. Welo sinikete emva kwaloko sothandaza inkosi busokuca ubangcwele amen. Amen. U19 Stabele. Unikete. Selizwe